Cicimpedan utawi ketah keuningin pina ke teka-teki mebasa Bali, wantah pina ke pepelalianan dawa kriyin. Melarapan antuk Cicimpedan, para yawana keabtiang sayan tresna ring basa wiadin kebudayaan Bali. Cicimpedan ketahipun kaangge nincapang kuagedan mebasa Bali, mawinan sanema Cicimpedan patut ngawi buang posa basaipun. Cicimpedan ketahipun merupa lengkar ringkes sane katakenang majang anak silsan sane kairing Cicimpedan. Cicimpedan sane mangkin muali kacentokang ring pemargin pesta kesenian Bali sane kaping petang dasa. Silsan wiboh ring posa basa, para pamilet taler saling jengahin sasida ngibur para penonton. Rikalaning Cicimpedan, para pamilet nenten kedadosa ngangen basa sejabaning ring basa Bali. Pacentokan Cicimpedan wantah pinaka silih tungil genah ngelestariang basa Bali sane sayan suwe sayan reret kuen tenani. Tapi jawabannya Wayang. wayang. Gunung Agung itu meletus kan cerit kemek bara menjajar yuk kita semua berkerok Siosan pinaka genah ngelestariang basa wiadin kebudayaan Bali, Cicimpedan taler dahar becik angin nincapang karumaketan anak alit. Sios ring punika musatwo Bali mangda taler nenten katilarin santukan syarat antuk kasuksman hidup wiadin tata susila. Dartel Bali TV.